Dan terkini kita berlintas langsung ke Lahad Datu bagi mengikuti sidang akhbar dengan Ketua Polis Negara di sana. Kononnya dah jumpa kematian pegawai keselamatan polis dan juga kononnya telah terjumpa mayat-mayat penceroboh dan kononnya telah dilakukan tanpa perikemaksudaan untuk kita membinasakan mayat-mayat tersebut. Ini tidak tepat. Kenyataan itu tidak tepat sama sekali dan saya rasa amat berduka cita bagaimana seseorang boleh membuat kenyataan sebegitu tanpa merujuk kepada pihak-pihak yang rasa saya berwajib dan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Patutlah memeriksa fakta-fakta itu dulu daripada saya. Dan saya amat kesal melihat ini merupakan satu dakwah yang boleh menggugat keteraman awam di negeri Sabah ini. Saya nak mengulangkan sekali lagi kenyataan itu yang mengatakan terdapat mayat pasukan keselamatan dan juga mayat musuh di kawasan operasi itu tidak benar. Kerana seperti saya katakan tadi, operasi mopping and searching masih berjalankan dengan baik, tetapi dengan tahap perlahan pergerakannya kerana kawasan yang begitu luas dan teren yang terpaksa kita hadapi. After the launching operation this morning, at this point in time, we are doing the mopping and searching. The mopping and searching covers a big area of 4 square kilometers, and I instructed my commanders on the ground to be careful in this operation because we believe the enemies are there, and I do not want the safety of the security forces, either the police or the army, to be a victim in this operation. So that's the reason at this point of time I cannot disclose you any much details about casualties or life lost in the operation. Sir, thank you very much. Sir, how about reports in